Okwigura omushomogo omudumizi w'enkambi ya kabiri ey'amakenke Meja General Takirwa Francis nagira ngo go n'umuringo gumwe gwo kwenegeza hamwe no kurwanira obugabe bw'omuntu wa butosha. Obugabe bw'omuntu wa burijo bukava ikintu kikuru munonga icyo kushangira ngo aha abarwana bitu babire barabahona tukwija kukorera yorutaro ngo bakasiga bahamba wanaka shana nakabamwita ibintu bitarabire kandi no kwisijishaha tutukamye ngo nticyo bibasa. Omushomogo nugo kumara ebiro bitano kandi ba officers b'enkambi ya kabiri ey'amakenke hamwe nabo kurga omu nkambi eya mountains nabo bayetaba omukubanguro rwoko ukukira mu byona barebe endagiro nziha ezo kubana ziborekereza kugira ngo mwaba muri mu rutaro habaho iki neki konka abana y'inki nibo bingi noza kukitwazo amakuru gacyongu nabo ku original utakatungira kusomesa ubwo no kwitenga aho kwa twazo mu rutaro cyo kureberaho mu rutaro tabaye mu kama urutaro kamanda urutaro bimuna na kamanda kandi bwana na Rwanda so ejikose ne yamba ne tuyamba twena nkabashakare ba UPDF okuma obusinge bw'abantu ba burijo obutagwera rubaju hamwe no kureta obusinge omuyanga nebimwe ahabitirwa hamani omukubanguro rwoko tandiri kwakomera kugira ngo bakushoma bita hamani babikwate kandi bahika abakuruga batangiye kubita mu gukora kushomesha abatahi babo ako nshomesha baza kushomesha abandi so nshaka bayamba kumanya amateka abo bake bagashomesha abandi gashakwa era achiza.